Dobrodošli v kulinaričnem klubu. Jaz sem Mariel Masieres in danes bomo pripravili logro za 12 oseb. Pripravili ga bomo z govejim mesom. Uporabil bom paleto. Zraven pa še belo koruzo, bučo, sladki krompir, patato, bel fižol, slanino in argentinski chorizo. Za pravilno gostoto pa bom dodal še svinjsko tačko. Včeraj zvečer sem že namočil koruzo in fižol. Prvo, skozi 1 uro kuhamo koruzo in fižol. Vse ostalo narežemo na kocke. Logro je enolončnica, ki so jo prvi pripravljali Indijanci Inki v Peruju. Kot vsaka ljudska jed, ima seveda veliko različic. Je pa to predvsem vroča in kalorična zimska hrana, ki potrebuje dolge ure kuhanja. Meso in slanino dobro popečemo. Potem pa dodamo skuhano koruzo in fižol, bučo, sladki krompir in 2 jušni kocki. In še svinjsko tačko. To kuhamo pol ure.
Na to dodamo še narezan chorizo in začimbe, papriko, kumino, poper in ingver. Zdaj se mora vse to kuhati še 2 uri in vsake 10 minut premešamo. Za omako pa potrebujemo zeleno čebulo in olje in začimbe, papriko in sladko papriko. Ko je pripravljeno, postrežemo v skledicah in polijemo z omako. Sestavine: 500 gramov bele koruze, 250 gramov belega fižola, 500 gramov mesa, paleta ali roast beef, 250 gramov slanine, en chorizo colorado, 700 gramov buče, 250 gramov sladkega krompirja, batate, 2 meseni jušni kocki, pol svinjske tačke, olje, začimbe, paprika, sladka paprika, ingver, kumina, poper. Za omako: 200 gramov zelene čebule, 2 decilitra olja, paprika, sladka paprika.